اوس د خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن په سر د ماس په دستار لسا اوس بده حریم راوي ته ګلونه د اوس بزما د منې وبینې زار لسا. بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وكلا شوري هذا كتاب ورد هذا كتاب جنازل كرشد رسول دان إذ دائی سرگے چڑکی دو خنام ددی وجنا شری حق پیجندم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ویلے ربا منگا ایمان داوڑے اولی کا منگا دا شاسرا شہادت گئی توحید و رسالت. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اصوجر زمگا شیمان من لروپ اللہ او پائے شراغل منتحق حال دارے منگا تمکو چی داخلی بمگا رب زمگا دقوم نیکانو سام. فاصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. نو بدلور کلا اللہ دیتا بسودائے شدی عقید لرلام جنتنا شبئی لانرائے ولی ہمیشہ وہی پائے کے. وذالک جزاء المحسنین و دا بدلہ دخیستکار کو ان کو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. آکسان شکفر کرے پزرو اور تکذیب کرے پجواد آیتن زمون دا کساندی وروالا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. ایمان والو محرام ہوئے پاک غسیلنا چی حلال کری اللہ ساؤ زباران اور حد شرعنا تیرے دل مکوائے. یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی آسوک چی تیرے دل کی دا شرع دا حدودنا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اور خرید آئینا چی اللہ تاثل درکڑی حلال پاک. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور یرکو اید اللہ ناغذات چی تاسو باغ ایمان لرائم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ننی سی اللہ تعالیٰ تاسو و بے ارادی قسم نستاسو لیکن نسی تاسو پائے چتڑل کڑی تاسو دا قسمونو پزلکی دراتن کی زمانی سرام. فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون علیکم وکسوتم وتحریر رقبہ. نو کفارت قسم خوراک ورکول دی 10 مسکینانو تام د درمیانا غنا چ خوراک ورکے تاسو خپل بال بچتام یا جامی دی دلس کسانو یا آزاد ولی دمرین. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. کسوکنم امیدان دبان دی روجی درے والے بل بسیم. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. دا کفارہ دا قسم استاسو کلچی قسم کڑی او مات کڑی میم او بچ ساتے قسم نخبل لماتولنا بے ضرورتان. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. دغسی بیان کی اللہ تعالی صدق احکامو دید پارانچی احسان من اداغم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والا یقیناً شراب و جواریم
او بندگی د بوتانو او قسمت معلومول بغش سرام دا پلید دی دا د کارونو د شیطانان ندیم دڑکوئے د دې کارونه د لپاره چې کامیاب شئ. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. یقینا غواړي شیطان چې واچي تاسو مینس کې دشمنی او بغض د وجې د شراب او د جوارینا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. او منکی تاسو د الله د یاداشنا او خاص کر د مانځنا نا یې تاسو منکی دن کی د دینا واطیعوا الله واطیعوا الرسول واحذروا. او تابعداری کوئے د اللہ او تابعداری د رسول کوئے او ځان بچ کے د دې د مخالفت نہ. فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. نو کتاسو مخوارو پوش یقینا زمون پر رسول بانی رسول خارام. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. نشت پائے کسانو شیمان راوڑ عمل نکلی نیک گناہ پاسس کی چلی خوڑلی اس کے لیم شرابو دجوارینا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات کل شری زان ساتھی د شرک نا ایمان لری عمل نکی تابعدار د نبی. ثم اتقوا وآمنوا بیا زان ساتھی د غټ گناہوں نو ایمان لری. ثم اتقوا واحسنوا بیا زان بچ کی د شبہات و شکونہم اور اخلاص کی بار بندگی کے. واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالی خوخی اخلاص کو ان کی. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب. ایمان والو خامخا آزمیخ کی پتا سبحان اللہ واللغن تکی دخکارنا چرسی ایت استاسو لاسونا استاسو نیزیم دید پارا چا اللہ کارکی آسوک شیرکی دا اللہ نام فحالت دنلی دلوکم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. چاچ دحدنا تیرے دلوکل پسد دینا ندر پاس دے عذاب درناک. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. ایمان والو موجن اخکار پدا سے آلکی چتا سب محرمانی ہے. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. چاچو جو اخکار درستاسونا قسکم کے وزائر قتل دبانے بدلنا پشانت دائے چد وجلی دسارونا. فیصلے بکی پائے بدلے سرات و انصاف والا ساسونا. ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرهم. جوڑی بدلے نہ ہدیہ رسیدن کی وہی کعبے تام یا وہ کفارے خوراک وہی د مسکینانوں یا وہ برابر ددے خوراک سر روزی نی ولی دادے بارا چ اس کی دا سڑے سزا د کار خبل. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ما فکر اللہ دائنا چکمخ کی تیرشین تو کشو کو گردے دے کارتا بدل بوالی اللہ داغنا اللہ تعالی زور اور بدل غسن کرے. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حلال کرشی تاسدا احکار دریاب اور دائیں نوری خوراکی مستاوس دا پارا فیضدان اور دا پارا دا قافلی والو اور حرام کرشی رے پتاس بانے احکار دا وچیم سو بولی چی تاسو پہ احرام کیے.
واتقوا الله الذي إليه تحشرون ويرك ويدع لنا شخاص غضب جمع شيء جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد گرزول اللہ تعالی کعبہ چکور دا حرمت دے سبب دا جون دا پار دا طول دنیا والو امیشتے دا حرمتم و ہدایام اغساوی چی غایت امیل جولی شویم ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شئن علیم دادی پر آئے چی تاسو یقینو گئے چلا علم نے باعث جنو چی اسمانن کی رو دائے چزمکا کریم ویقینن اللہ پارسی بانی پوئے لریم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم کوشے یقیناً اللہ تعالی سخت عذاب کن کے خلاف کن کو لرام اور یقیناً اللہ بخن کی رحم کی موافقت کن کو ما للرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون نشتاد رسول بزم بانے مگر رسول اور اللہ علم نے پائے چتاسو سخکار گوائے اور سبٹوائے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ويا برابر نہیں حرام او حلال پلیت و پاک اگر کا تعجب کی واشیتا لڑے والے پلیت فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون یرکو اللہ نہ آئے خالص عقل والاؤں دیر پارا چھ کامیاب شعیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسوکم ایمان والو تپوسنا مکو اید دائسیز مبارکیم کخکارشی تاس جواب دائیں نخفقی تاس لرام وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ او کتاسو تپوسو نکوئے رائے پکم وقتی چھ قرآن کریم نازل دیشیم نختار کی وطاس جواب دائیم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم ما فکرے اللہ دائنا چھ محکم کریم واللہ بخنک ان کے صبر کو ان کے قد صالحا قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين یقیناً تپوسنکو دغسی تپوسنائے قوم ساسنا مخیم بیاشول دی دائے سرا دائے دوجن کفر کون کی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون نظر مقرر اللہ پر شریعت کی اگر ساروے چی غوگی پریشی ہوئی اگر ساروے چی ازاد پری خودلیشی ہوئی اگر ساروے چی اوزے کلیشی دبل سرام اگر ساروے چی شاد آغا بچ پادشی ہوئی لیکن دا کافر خلق جوڑی پالاوان دروم اور اکثر دے تابدارو ددینہم بیاخلرین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَكَمْ وَحْسِدِي تَوَيْلِ شِرَاشَيْمْ حَغِتَ جَلَّا نازل کرے اور رسول تراشیم دیوئی پورا دے ملا حقا چی مندے من پائے بنے مشران مقبل اگر کو دری مشران نہ پیدل پیس دین آنو ہدایت والا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اے ایمان والو لازم نے پتا سبحان نے خپل ذمہاری ادا کول نو نقصان نشی در کو لے تاسلا گمراہی داغ شاچ گمراہی ہوئی کل چ تاسو په ہدایت باندې الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون خاص اللہ تاسو کا ذل بیوزل نو خبر بم در کتاب پائے چ تاسو عمل نہ کوئ
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم ایمان والو وسی جوړول د من تاسو کله چې رانږدې شي او تاسو تمرک په وخت د وصیت کولو کې دوه کسان دي خاندان د انصافي تاسو نه یا که نور کسانی تاسو نه سیوا ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت که تاسو سفر کوئے په ملکی او رسی تاسو مصیبت د مرګ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى اشارہ بتا سوائی لرا پس ماند دمازی کرنا تو قسم بکی باللہ کلچ استاس فائیوان شکیم وی با قسم کی چمگ ناخلو بدی قسم سر دنیا گرکر دا قسم قولل شیخان دخبل ولیم ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من العاصمين ان پٹو منگا دا اللہ تعالی گواہی یقینا من بدوخ کے خامخواہ گناہگار نیوم فإن عثر على أنهم استحقا اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما پس کا خبر حاصل شي بڑے خبران چدی کڑے دے گناہ نور و کسان بقدری دائی دوارو پزائم دائے کسانو ناش حق ثابت شیر پائی باندیم نور و کسان بنزدی مڑیتا وقسم بکی پا اللہ چھ خام خازم گواہی دیر رشتین دائی دا گواہینا وما تدینا انا ایزل من الظالمین منگا استجاوز نکو لحد نائقیدن مخام ظالمانیوم ذالک عدنا آیاتو بشہارت علا وجہا ویخافو ان ترد ایمان بعد ایمانیم دا طریقہ دیر نزدیر دیتا شرات للبکی دا کسان پشات السراب حق طریقہ داغید اللہ دیر دوجیم یا ویری ددینا چ واپس پکڑیشی قسمون دری پس قسمون دریونا واتقوا الله واصبروا والله لا يهدي القوم الفاسقين او یرکو اید اللہ نا او اورد احکام اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم نا فرمانو تام یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب کلچی راجم بکی اللہ ٹول رسولان ابوئی دیتا سرنگی قبولیت کرشے استاسو دیوئی نشتا اسلام منتاب پپٹو خبروں یقیناً تے خبویدن کے پپٹو خبروں ٹولوں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذا یتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا کلچوبوئی اللہ یا عیسیٰ ابن مریم یاد کا زمانے متون بتاؤ صاحب مور کلچ ایک لکڑے ماتا پروح پاک سرام خبر کو لے دخل کو سراب غیق دمور کی او پپوخ مر کے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کلچ خودل او ماتا دا کتاب و سنت پسرا کذول استانام اور تورات انجیل مخید خیجولنا وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي کلچی جوڑول بطال خٹونا پشاند شکل مرغیم دا زما بوگم اکے بلے کو پائے شکل کی نشبا غالوتن کی مرغے زما بوگم وَتُبْرِعُ الْلَكْمَحَا وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي اجوڑول تالمورن پیدارن نو برگی والم زما بوگم وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وکلچ رشتل تامڑی دزمکینا زما بوگم وَإِذْ كَفَرْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
کلچ بن کما بنی اسرائیل ستاد وجلونا کلچ تارو دیتا موجزات خارام اویل کافرانو ددینا ندی دا مگر جادو دیخکارام وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کلچ معاشو لا پسونو دا حوارینو کے چیمان روڑے پا ماو زما پا رسول دیوے منگا ایمان راوڑے لے تو گواہ شمگیو کارکون کی ایمان رب اخبر عمل اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء کلشوئل دے حوارین یا عیسی ابن مریم آئے کئی ستا رب دا خبر آئے شروع بلیگی بھونبانی و دسترخوان دا اسمان دا طرفنا قالت دقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اغوید اللہ نے یرو کہ کتاس ایمان لرائے قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين دیوی منگا وارو چه خوراکو کودائنا او کلک شی زمونگا زلونا پا ایمان او علمم زیاد شی پدے خبر آئے شتامون ترشتی آئیلی او شمگا پائے بانے مخبر ورکون کی رست خلقو تام قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وعيسى ابن مريم یا اللہ رب زمگا رو لے گے پونگ بانی و دسترخوان دا اسماننا چشید آئے رات للزمگ پارا خوشحالی زمگا دے مخکنو مشران لرا و رسل خلق لرا اور نخا موجودہ بشی مستعاد طرفنا و خوراک را کی متدینا و تے غرا خوراک ورکن کنا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی وعذبه عذابا لا وعذبه وحدا من العالمین اویل اللہ تعالی یقینا در لکم زدا پتاسو کچا کفر کو پس دے ساسونا یقیناً سزا اور کم دا سے سزا چا سزا میں نہیں ورکڑی چا تدخل کو نام وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِالْحَقِّ إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب کلشوبو اللہ عیسیٰ ابن مریم آیتا ویلو دے خلقتا چونی سے ماں زمام اور دو حقدار دبند گئے اللہ نے سیوان وہ یغا پاکت دار قسم شریک نام نشی کے دے مال رائش او دی ویمزا خبر آئیش نہیں مال را حق دائیم کبل فرض معویلین یقیناً تک عالمیم زکت عالم پاغ سچ زما پا نفس گیری او ظالم نیم پائے جسا پا نفس گیری یقیناً تے خاص خپوئے پٹول غیب باندیم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم ما ندی ویلی دیتا ما سوا داغن شتا ما تا امر کرو دائے دا بیان اغدارے چی بندگی اللہ لخاص کے رب زمان و رب ساسورین وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم امز خبر پدیوانے سو بولی چی امز پدی کے نار کل چتا واغستمزو نشوی یہ تو نگہ باندائی وانت علا کل شین شہید اور تی پارسیزوان حاضر ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم کت سزا اور قیدی لران داستا ندید دے حقدار دیز کستا بندگان دی او بندگی دے غیر کڑیران او کتب خنق قیدی تنم پریبان قدرت لرین
یقیناً تیز اور حکمت علیم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. اللہ بوئی دار وزدائی چی فیدہ ورکی رشتین خلق ترشت اویل دائیم دید پارا جنت ندی بئی گیلان دلائے والے ہمیشہ بئی دی بائے کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. رضا دے اللہ تعالی دینا و دید آغن رضا دیم دا کامیابی الویشان والا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر. خاص اللہ دربا شہید اسمان دزمکی دا و دا سیزون شپری کی خاص اللہ پارسی بانے قدرت درون کے دے. 93.1 منار FM. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ قول صفتنا دا خدای و دا ربوبیت خاص اللہ لرزیم. دا ذات دے پیدا کری اسمان نظم کا اجوکڑی تیرے اورنا. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. بیان دا کافر خلق دخل لفظران و خلق برابرین. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى عجلا وعجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. صلی ذات ساس پیدائش شروع کرے دخٹونا جائے مقرکڑی ساس پارا نیٹا دفنا ایو نیٹا چی مقرر دا دا طولو دا پارا غخو خاص دا ناصر دا علم دے. دری خبر شویدہ خو قضاء جلن کی اجل الموت مراد دے ہمیشہ بنے جون دے برے مرے بار آقا قضاء دا اللہ فیصلہ دا بل اجل مسمن دا غیجل نبت شان دے دید قیامت ہوئی. مسمن مانی دا آقا مقرر دا اللہ سرب لوح محفوظ کی عندو خاص دا اللہ سرب علم کی نبل چاہتا علم نشترے. بیا سجد سمان تم تمترون بیا تاسو شک ویدا غب توحید و قدرتنو کی. وهو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون. دادرین دلیل خاص اللہ تعالی تصرف کو ان کے پاسمانوں بزمکہ کی نپوئے دریم پپٹو خبر استاسو پخکارو عالم نے پراغ عملن چتاسوی کوئے اور نراجی دے خلق تاسن خادن خود رب دینا مگر دی جائے نمخڑا ان کی اعراض کی جائے والکار دے. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فی اور پسرو رضائے پسی عمل ہر کلچ اعراض کی نو یقیناً دی تکذیبم کرے دا حق کلچ حق دی لراغلے کیونکہ مخ کی خلق امدہ سلیر تیر شو. فصوف یاتی من باؤ ما کانون بھی یستہزئون. یستہزئون دلیل شپری بانی چپری تکذیب پسی دی جائے استہزاء گئی یا ٹوکی شروع کی. زرد اعرا بشی دی تعذابون دائے شدی اغی پورے ٹوکی کولے. علم یراؤ کم اہلکنا من قبل من قرن مکناؤں فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا آخرين. زرد پدی عذاب نراشی دیم غاسم یراو چا عذاب راغلے زدائی کو اس تخویف دنیاوی ذکر کی اور تخویف دنیاوی کی دری انعامات و دری حالات بیا دری آخل کو بانی دری انعامات اللہ کری او دے مکناہم بلے ارسلنا السماء بلے جعلنا انہار تمکین ورکڑے دیر مکاننا تعمیرات آبادے منگائینا زین ورکو پر ازمکہ کے دمرا شتا سلم نری در کری فرعونیانو لعادیانو سمودیان لا سمرت تمکین مکانات بنگلی پخی بنگلی وغیرہ شور کری طاقت ورکم غائل را پزمکہ کی دمرا شتا سلم نری در کرے علی گلی منگا باراننا پائی بانی پر لبسین اچھلولی منگا نہرنا چبای دل بلان دے زبنگلو دائیم نخلاکل منگا ایلرا پسبد گناہن دائیم
اور پیدا کرمگا دائیں نرسو پیڑائیں نورین ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين کرولی گنگا پتا بانی یوغن کتاب و کاغذینوں کے نقص شوے خامخاو لگی رائے کتاب پر لاسون درین وہی بادا کافران ننے دا مگر جادو دے اخکاران وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون اوائی دا خلق ولی نشی نازل ازلے پدی ندی باندے ملک کمگا نازل کو یو ملک خامخا فیصل بوشی دکار رحلاکت دئی یا بدینا محلت نشی ورکے دے ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون اکو گردومگا دین نبی در ملک خامخا گرزولے گمگا دلرا پشکل سریم نو خامخا شد براغس پدیبانی عائشوتی بشکیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ایقیناً توفی کرشی بڑے رسولان پورستان مکیم نازل شو پائے کسان بانی شتوخی کلے پر پیغمبران بورے عذاب داغی شری پائے بورے سہزا کولا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین ویاو گردے بمجد اللہ کے بیاو گورے چسر نشان جام دا شانش تکذیب کو حق قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمن وهذا الشهادة فارغ اختيار لدعا سپاسمان کی اور مکفین تو پخلا خاص اللہ دپار دے لازم کیا پخلان بانے رحمت دپار ایمان والو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه خامخارا غنڈی بتاسو روز قیامت چبائے کی شک نشترے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون آکسان چتاوان کے چوری خفلزاننا نا ایمان روین وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خاص اللہ پہ اختیار کیا سوک چی آرام کی بشپگیم او فری گروزیم خاص اللہ ہر سوری ہر سوانے علم لریم قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم تو آیا سوا اللہ نبل کو انہی سمجھدہ اللہ مددگار اللہ پیدا کون کے ناشنا پیدا کون کے داسمان نظم کے آغا خوراک ورکی مخلوق کا آغا خوراک نشور کے دے قل انی امرت ان نکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین تو یقینا ما تحکم کرے شے یم وضع والدہ غشانا چل اللہ حکمنا منیم امکی دفر دا مشرکان دلنا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم تو یقینا یریدم کنا فرمانیو کم دخبر لبنا دا عذاب درجے لوئینا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلك الفوز المبین آسوب چوارو لیشو عذاب داغنا پرز قیامت یقیناً رحم کا اللہ پاغوان خاص رحم اور دادا کامیابی اختارام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کور سیتا اللہ تعالیٰ سے تکلیف ننشتئی سب لڑکون کی داغیم سوا داغنام
اغور سی تات سخیر و فیضا ناغ اللہ پاسی بنی قدرت لریم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير خاص اللہ تعالی زور اور کرے دٹول بندگان اخبلنا اور اللہ تعالی حکمت والا خبردار قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم تو کم یو شے دے زیاد شہادت والا وہ فقبلا اللہ دے گواہ دے پمن زمو پمن ساسو کی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وحی کرشی ماتا دے قرآن دیر پارا چیر درکم زتاس کا پر قرآن اور ہر چاہتا چرسی آغت قرآن اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون آیتاسو خامخا گواہی ورکول شئیم یقیناً اللہ مرگر سے آکی نور علیہ حشترے تو آئیز خدا گواہی نورکوم تو یقیناً اللہ تعالی حقدار دبن لگے دیو یقیناً بیزارم داغنا چتاسو اللہ سر شریک وائیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون آکسان چور کریم آیت کتاب فی جنید حق لرا لکا فی جنیدی زامن اخبل ناکسان چتاوان کے چولی زان اخبلنا ایمان روڑین ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون اور سوک دے دل ظالم داشانا چجوڑی پر اللہ بانی درو یا درو جنگنی دا غایتون لران یقیناً نشی بچ کرے دا اللہ دا عذابنا دا ظالمان اقول قولی هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين